أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hayırlı günler. Allah subhanahu teala hayırlı turmuşlar nasip etsin. Biz şu Muhammed Esat el-Erbili Hazretlerinin mangda bir hadis olarak jilgal Kenzul G'irfon degan jiyintig'ini o'quvni davom etamiz. Ya'ni Allah subhanahu teala'ning şu bizga berilgan dinida eng xayrlisi niyat tushunchasini bilgan edik. Ya'ni islom dinida eng xayrlisi niyat deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi. Hatto endi xayrli niyat bilan qilingan g'amali qilinmasa qolsa da ajr savobi kelirdi. Hatto endi yovuzlik qilirga niyat qilsang da u vaqtda agarda sen shulardan bosh tortsang senga ajr savob bo'lar. Yomonlik qilirga niyatlagan bo'lsang, bu durust tugul bit yaramas deb bosh tortsang ajr savob kelardi. Shulay endi shu mu'min musulmonning niyati g'amalidan üstünrek, munafiqning g'amali niyatidan üstünrek degan hadislarni da bildik. Ne için? Çünkü eng birinchi niyat, innama a'malu bin niyat, bütün narsaga niyatga bog'liq. Munafiqning niyati dinni buzarga, lekin g'amali bilan ul bir xayrli ish ishlagan deb ko'rsattirga tirishar. Mu'min musulmonning endi borib chiqmasa da g'amali albatta niyati durust bo'lar. Shulay endi tag'in bir 6-bo'ligi bab, ya'ni bo'ligi faslu fadl as-sidqi vel ihlas fil amali. Yani dürüstlükning, ihlaslikning g'amal shushining g'amaldagi bo'lgan to'g'rilik, dürüstlük, ko'ngil ihlaslik to'g'risindagi bir fasl. Yani akhlisu a'malakum lillahi fa innalloha la yaqbalu illa ma khalasa lahu. Yani g'amal ham ibodatlaringizda ihlos bo'ling'iz. Bütün nindigine g'amal ibadat qilsangiz da ihlos bo'ling'iz. Chunki ne uchun? Yoksa Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Allah subhanahu teala qilgan g'amallaringizni qabul etmasdi. Agarda ihlaslik bo'lmagan g'amalni Alloh taolo qabul etmas. Üstüne bo'lmasin, ordu berdigine bo'lmasin g'amallar. Tugel yerine yetkirib ihlos. Chunki Alloh subhanahu teala bu dunyoda bizga turmushni berdi da, birazdan so'ng biz bu dunyodan onun qarshisiga kelib bosamiz. Hamma agarda bizdagi mendan ketgan, xo'jasina yetgan degan qadargina ishlaymiz ekan, yetigi nechik deb aytaylik endi tugel ettirib ihlos bilan ishlamaymiz ekan, Alloh taolo qabul etmas. Kelib bitta bizga berir. Mana Hazrati G'alining bilamiz bir namoz o'qigandan so'ng Hazrat betini qoplab o'tirar. Ya G'ali deylar. Necha betingni qoplab o'tirasan? Alloh taolo ixlosdan bo'lmadi bu namozing deb kelib betime shu namozimni keri irg'itmasin deb qo'rqib kutib o'tiram deydi. Şolan gibi galar sahabeler o vakitte yani onu bilgenine teki yaxşı tutkanlar, hayırlısı tutkanlar. Şulayga innel gabde إذا صلى في غلانية فأحسن وصلى في السر فأحسن قال الله تعالى هذا غابدي حقا. Eğer de bir kul Allah subhanahu teala'nın kulu bir mümin Müslüman ol kişiler aldığında nişik tügel ettirip namazın okuyturgan bulup üzigine yalgızlığına da şuşlay okuyturgan bolsa demek nerseni ko'rsatak. Kishi oldinda bitindi bizdagi söz aytmasinlar deb, kishilar oldinda yaxshi tugul deb tugel ettirib o'qirga tirishamiz, namozlarimizni ko'rsatirga tirishamiz. Men durust o'qiyman deb. Mana yolg'iz qolgan vaqtda da shushlay ixlos o'qitirgan bo'lsang, tugel ettirib ketirib, u vaqtda Alloh taolo aytadi, bu mening qulim deydi. Bu benim kulum. Allah'a şükür deymiz andi vakitte. Yani sen kişiler aldığında nişik ikensin, özüngine kalgaçta şundi bul degenini anlata Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü tegisi münafıklık bilgisi bula. Kişi aldığında bir türlü bulasın da, eyinde özüngine kalgaç yarar. Kişiye tügül özüm için degen revişte. Yani işliler birey niyası kıyma tuta, reşetkeler kalkıp jiride, kıyık mıyık kalkan, birey aytayindi, narsege bulay kıyık mıyık kalktın deydi. Yani kişiye tügül özüme yarar deydi. İkinci birey keledi, ikinci bir yerge bara da bir kişiye şulay kıyma tutayindi. Kıyma tutkanda şulay tağın kıyık mıyık kalka. Şimdi nişe bulay kıyık mıyık kalktın, özüme tügül beyterdi kişiye yarar deydi. Adam balasının şunday narsa var.
Özüme yarar kişiye tügül. Yaki kişiye yarar özüme tügül diyeyim. İkisinde de bir özün nite aklı turgan bir sebep tabi. Dağın bir hadisi Peygamber Aleyhisselam'ın İnne sidqa yahdi ilal birri ve innel birri yahdi ilal cenneti. Ve innel racule la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Bir ihlas bulgan, bir siddiq bulgan sadiqlik yani şu ihlaslık nersege alıp bara, izgilikке alıp bara deydi. İhlaslık bilen kılgan amel izgi bulup çığa. Şulay yok endi izgilik nersege alıp bara, cennetke alıp bara, cennetin yoluna alıp bara. Eğer de ve inner racule la yasduq, eğer de bir kişi ihlas yolda yürüyken siddiqlardan bulaysa, şul derecede bula ki Allah Teala karşında siddiqlar derecesinde cümlesinden yazılıp koya. Nerse diyoruz biz? İhdina sırat-ı müstakim diyoruz. Sırat-ı müstakim nerse ol degende ya Rabbim peygamberler, siddiqlar yolunda buluğumuzu nasip etti biz. Buluğumunu nasip etti biz. İhdina sırat-ı müstakim bizni siddiqlar yoluna, peygamberler yoluna, evliyalar yoluna bastır ya Rabbim deyip soruyoruz. Her bir namazda, her bir Elham suresinde. Okugan sayın. Şuna göre Allah subhanahu teala eğer de ihlastan cirisin iken ihlas amelin izgilikке kitire. İzgilik cennetke kitire. Şulay devamlı izgilik tecrisin iken, devamlı siddiq bulup cirisin iken, yani dürüst, dürüst, sözlerin dürüst, köngülün ihlaslıkta iken ol vakitte seni Allah Teala siddiqlar cümlesinden yazıp koya, sorağına cevap verir. Lakin indi ve innel kezibe yahdi ilal fucuri. Yalgan günahka kitirip jitkire. Yalgan nerse günahka kitire. Ve innel fucura yahdi ilennar. Ficr, fısık, yani günah nerse kitire? Tamukka kitire. Ve inner racule la yekzibu. Eğer de bir kişi devamlı yalganlap yürütürgen bolsa, yalgan şey buldu ise, nerse hatta yuktebe indallahi kezzaben. Allah Teala karşısında bu yalgancı deyip yazılıp koyacaktı. Kıyamet günde indi sen aşışını gösterdiler. Mine sen turmuşta siddiqlardan idin, ikinci bir evge ite sen kezzaplardan idin, yalgancılardan idin deyip şuşunu getirip biri. Yani her vakitte da yalgız mısın, kişiler aldığında mı bir türlü bol. Özgerme. Bütünüsünde de Allah Teala karab durganını bil. Tamamul birri en ta'amele fis sirri gamelil galaniyeti. En hayırlı izgilik şol buladı yani tam bir hadisinde. Nersedi? Tamamul birri. İzgiliknin tügel buluğu. En ta'amele fis sirri, yani yeşirtin üzüngine bulgan vaktinde kılgan yeşirtin gamellerin kişiler arasında aşkere ravuşta aşık bulgan vakitte kılgan gamelin bilen okşaş bulsun. Yani üzüngine kolgaş yarar, üzüme yine yarar deyip yürürlük bulmasın. Kişiler aldığında kılgan kibik de bulsun. İki türlü bulma. Çünkü iki türlü bulu aytıp durabız. Kişiler aldığında gelip ellen indi ravuşta namaz okursun meşitte, ellen indi kıyafette, ellen indi ihlas bulup evliya kıyafetinde bulursun da ide üzüngine kılgaş başkaşa bulursun da bu nerse buldu değil. Münafıklık galameti buldu. Riya kıldın. Münafıklık galameti yine tügül, müşriklik galameti buldu. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın aytken bir hadisi var. İnni akhafu li ümmetim için in korkkan nerse şirkul khafi. Yaşırtın bulgan şirik. Yaşırtın bulgan şirik nerse riya. Kursetip işlev. Bir kişiye deki bir şu jiyilgan cemaatke kursetip işlev. Şuna göre her vakitte de aytamiz. Kişi, bütün kişi bir nerse işleyken sen riya kılgan revişte kalma ayrılıp. Qaybirleri mesela farzdan sonra bütünüsü sünnetke turup başkaş bir özü oturup kalır. Bir günü gelip soravşı da buldu. Ne alay turguzasız deyip. Özün için diyeyim. Şirkке getirmesin. Sen bütün halıvalında riya kılgan bulasın. Bütünüsü divana da sen yine akıllı bulup görünesin. Bütünüsü sünnet oku. Sen tesbih tartasın. Bilip dur. Adem balası. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinin şu yolunda mezhebinde biz başka mezhepler turunda söylemiyoruz. 4 rekat ile namazının sünneti şu kadar kıymetli ki eğer de onun kıymetini bilseniz idi diye hadiske dayanla.
Сіз аны жылый-жылый укыр идегез ди. Жығылып жатқан вакытта да, укый алмаслык вакытта да жылый-жылый укыр идегез ди. Сүннәт муаккада ул. Аны калдыру ваҗибны калдырган дәрәҗәдә була. Ваҗибны калдыру нәрсә? Гүнах. Тәсбих тарту нәрсә? Тәсбих тарту сүннәт. Ул сүннәт турында Аллаһ Субханаһу ва тааля Куръани Кәримдә нәрсә дип зикр кыла? Ва из кудиятус-салаа фазкуруллаһа қияман ва қуудан ва ала джунубикум. Әгәр намазлар төгәл тәмам булганнан соң, тәсбихны син җыри-җыри дә китеп тә тәсбихны кыла аласың. Отырган төстән дә бөтенегез бергә дә кыла аласыз. Жаткан төстән дә кыла аласың, ягъни авыру булсаң, зикр тәсбихны шулай үтә аласың. Шуңа күрә рия булмасын. Шушы безнең арадагы кардәшләребез рияга кермәсен. Мунафиклык галәмәтләре күренмәсен дип тырышабыз. Отырма кардәшем. Безнең җәмәгать белән бергә бул дип шуны сорыйбыз, әйтәбез. Ниндидер үзебезне күрсәтер өчен түгел, үзебезнең нәфси бер теләгебез өчен түгел, безгә димәгә әллә нинди рәвештә бул. Ләкин без имам икән, мәзиннәр икән, биредәге мутаваллиләр икән, бабайлар, алар бундагы килгән җәмәгатькә җаваплылар. Шуңа күрә әйтәләр. Шуңа күрә туктаталар кайбер вакытларда, намазлардан да. Син тегендә тәхиятул намазыңны укып кирер урында, монда бөтен халык вагаз тыңлап утырганда, имам каршына килеп басып, тәхиятул намазны укуы рияга китә. Бабайлар да, имамнар да, мәзиннәр дә шуннан туктаталар. Улым, бәгырем, рияга керешмә, ширккә керешмә, ширкул хафи булмасын, намазың кабул булсын, килгән гыйбадәтең кабул булсын дип әйтер өчен. Югыйсә безнең теге үзебезнең күңелдә нәрсә килеп чыкты да, нәфсебезгә буйсынып түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу шуңа әйтәне: "Мен ахласа лиллаһи 40 яуман таһарат янабигул хикмати мин qalbihi ала лисаниhi." Ягъни бер кеше тышкы рәвешендә дә, тышкы эшләрендә дә, ички шушы ичендә дә шушылай ук ихласлыкта жүрде исә, Аллаһ Субханаһу ва тааля аның бөтен шушы телендәге булган нәрсәндә, ягъни теленә дә чыгара шушыны, аның күренешендә була. 40 көн әгәр дә син тышыңны да, ишеңне дә саклыйсың, телеңне дә саклыйсың исә, Аллаһ Тәаләнең каршында сиддиклардан буласың. Шуны сорыйбыз бит. Ихдина сиратал мустaqim. Сиратал мустaqim дигән сүз, ихдина сиратал мустaqim. Я Раббым, безне пәйгамбәрләр, сиддиклар, әүлиялар белән бергә булдыр, я Раббым дип сорыйбыз. Бер туктаусыз. Әмма үзебез ширк кылабыз, ширкул хафи, рияга керешәбез, яки мунафиклык билгесе кылабыз. Тышкы кыяфәттән кеше алдында күрсәтәбез, үзебез генә калгач теләде нәрсә эшлибез. Ахлис динәкә якфикал қалилу минал гамал. Динеңдә ихлас бул. Гамәлең кичкенә булса да сиңа җитәр ул. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва тааля каршында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи бер хадисе бар. Инна ахаббал аъмали илаллаһи адвамаха ва лау қал. Аллаһ Тааля каршында булган сөйекле бер гамәлең дәвамлы булган. Әз генә кичкенә генә булса да, биредә шунарга өстәп әйтә: Ахлис, ягъни ахлис динәкә. Динең ихлас булсын, ышануың ихлас булсын. Шулай ук инде якфикал қалил минал гамал. Ул вакытта гамәлең әз булса да, сиңа җитәр ул. Аллаһ Субханаһу ва тааля сиңа үзенең шушы тиешле әҗр савапларын бирер. لا يؤمن غبدا حتى يكون قلبه ولسانه سواء. Сөйләгән сүзе белән кылган күңелендәге булган, калбындәге булган хәерле эше дә һәм телендәге булган шушы сөйләүләре дә тәңгәл килмичә торып иманлы булмассың ди. Күңелеңдә нәрсә хис иткәнне телең белән сөйләмичә торып, икесе дә тәңгәл килмичә торып, синең бу иманың камил булмас. Иманың камил булмас, ягъни бу Аллаһ Субханаһу ва тааляның Расулы безгә шушы мәсьәләләрне кисәтеп куя. Ягъни ихласлык, сиддиклык, дөрестлек. Кайда гына барсаң да ихлас бул. Кайда гына булсаң да дөрес сөйлә. Гамәлең бул шундый булсын, тышкы кыяфәтеңдә, ишеңдә туры килә торган булсын, сөйләгән сүзең дә гамәлең дә туры килсен. Шулай ук инде үзең генә булган вакытта кешеләр алдында булган кебек кылан.
Кылан дип әйтегенде жүр. Ничек кешеләр алдында кыланасың? Безнең татар телендә кылану дигән сүз, ягъни кеше алдында үзең ничек күрсәтәсең? Үзең генә, яшертен генә бер нәүрәпкә базга төшсәң дә, шулай ук кал, үзгәрмә. Хәерле якка. Бер яманлык кылды да, мен усал булып күрендем кешеләр алдында да, үзем генә калгач та үземә үзем дә шулай усалланып, кашымны җыерып йөрим дигән сүз түгел, изгелек турында сүз бара. Ya Rabbim, Allahümme her birimizin de Allahümme sırat-ı müstakimde bulubuzunu nasip et. Peygamberler, sıddıklar, evliyalar ile birge beraber Ya Rabbim cennet-il ağlada senin yüzünü, didarını körübüzünü nasip et. Rabbena etina fid dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina azabna. Allah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu